मैं मुख्यमंत्री दोनों एक से इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबम मनु होना हरी 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ न्यूज़ एंड इवेंट्स ता मैं बुताम नोक्चरी नॉर्थ ईस्ट ता मरुइना मणिपुर यावना नॉर्थ ईस्ट की स्टेट मयाम सिदम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी ममांगी मोदी गवर्नमेंट की अहानबा टेन्योर से है बतारे मसिदा पुथोंगना मोहनर मतमदा याम चावना यानी दो खुंदोखिबा लेग्रम मतुंगदा हंदकी 33 सुबह लोकसभा मिखलदा मु बीजेपी की मैनिफेस्टो दा नेशन फर्स्ट है अहान कलम याम चावना यामना मरुइबा एजेंडा अमोइना हारिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी अमुक हन्ना मसी पुथोकना होनबदा पास होनबदा कमिटेड ओइरे हाबा वाफम सिंगो फोंदोखिबा लेरे अदुगा हंदकतसु इकुइ कुइदना होम मिनिस्टर अमित शाहनसु नॉर्थ ईस्ट ता हारिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी मसी पुथोकनी अदुगम सिन पुथोक मतमदा नॉर्थ ईस्ट की लेजरी बहानदगी कॉन्स्टिट्यूशन ने पीरिव सेफगार्ड सिंग दा केमता काइब लेरे मरुइना आर्टिकल 371 ना पीरिबा प्रोटेक्शन मैम से अमत का हेलो हैबन चिंग थाजब मैम पी ममान सुत मैम पी खरे लैंग्विस्टिक कल्चरल लेरिबा मणिपुर की आइडेंटिटी मैम से नॉर्थ ईस्ट की आइडेंटिटी मैम से अमत का हेलो हैब की थाजब दे पीरी अदुबु यामना कमिटेड ओइब वाफम फोंदो खरबिन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी सोइदना पुथोरकरा हैबगी वाफम दुनि मरुइन लाखदोरिबा निंगथम सेशन दा पार्लियामेंट की मसी पुथोप तारगदी मसी के दमकता मांगजौना हानदगी यानिंग दा लेबनिदा नॉर्थ ईस्ट की मियावना मसी मायक्ता हौसितगी होना कैंपेन तब होरे मरुइन लालिबा अक्टोबर की तारीख 3 दा नॉर्थ ईस्ट फोरम फॉर इंडिजिनस पीपल नेफिप ना नॉर्थ ईस्ट पुंबगी ओइना तारीख 3 सिदगी होरगा अखोगी मथंग मनाउ नाइबा तोंगान बा डेमोक्रेटिक ओइबा खोंजिंग मयाम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता अदुगा मरुइना मियाम दा मसीगी मरमदा हेना खंगनबगी तोंगान बा कैंपेन सिंग तौनबगी लाउथोखेब लेरे लेरोना मणिपुर की ओइनसु मणिपुर पीपल्स अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल मैनपैक नसु हाइरिबा अक्टोबर की तारीख 3 सिदगी खोंजिंग सिंसंक्शन नोगिदमता सेम साबल लेरे लाउथोखेब लेरे मरबदुना हाइरिबा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल सी स्टेट गवर्नमेंट नसु सेंटर नसु ममांगी मतमदा नॉर्थ ईस्ट की मियामबु मरुइना मणिपुर ददी मणिपुर की कॉन्टेक्स्ट मणिपुर की मियाम कन्विंस तौब ngamdriba masida natraga miyamna pamibasiga lengangna puthok protection ne haigadra lengangna puthoriba bill asina koigi north east ki miyam da manipur ki miyam sohaloi hair targasu miyam convince tauba ngamdabagi saisida communication gap ama leibasigi yam chawum maram su leiri hair maram sisu khangdok mathau tai adubu lakadriba anouba anti cab movement asina kadai phauba hairiba bill asi parliament da introduce tauba lakpada lahandam honaba na lak targasu pass tawna honaba kyam chawna mai pak po godabina mai pak targasu khongjing sidi sanction da yadbani habagi pirep sing nefip amadi manpac ki manipur gi oina pondo khibelere hairiba issue sigi matang da khana ne butang si impact news ki studio langston review si joining us tonight on Manung Hutna Manipur People's Again Citizenship Amendment Bill MANPAC ki Convenor Veriba Yumnamcha Dilipkumar ni am tada Dilipkumar welcome to the show, appreciate your joining. Also joining us BJP Manipur Pradesh ke legal department ke Convenor Veriba Soubam Nongpoknganba welcome to the show, appreciate your joining too. And also Northeast Forum for Indigenous People NEFIP ki President Veriba Ningthouja Lancha welcome to the show, appreciate your joining too. Ahan basi ai Lancha dege dum hok Citizenship Amendment Bill से अमुक हन है ममांगी लोकसभा 33 सुबह लोकसभा मसी राज्यसभा पास तो होता बना मरम होरगा लैप्स ओइरमनिना नौना अमुक मसी अमेंड भोग तौरगा नॉर्थ ईस्ट की लेरिबा राइट्स में अमरवनी इंडिजिनस राइट्स में हमसे सुहंदना नौना पुथोरकनी हाबगी थाजबा अमसु पीरी मसी थाजबा हेना थाजबा प्रोनगदम स्टेट चलगा लेगा की माइकैदगी हाबतारे गवर्नमेंट सेंटर की माइकैदगी थाजबा प्रोनबु सुहनरी अदुगा लोकसभा की मतमदा फोंखिबा मैनिफेस्टो दसु नॉर्थ ईस्ट की म्यामबो निंगथीजना मसी ममुताना भाप ताहनबा ज्ञान ताहनबा अंडरस्टैंडिंग प्रोनब होनगनी हाबगी वाफमसु फोंदोखिबा लेरे अदुबा स्वाइसिदा सीएबी की बिल सिना लेंगांगदी अदुगा स्टेट गवर्नमेंट नसु मसिना सोहनबा लेरोय सोनिंगाय कैसे लेरोय हाबगी वाफम फोंदोबो तारगसु मियामदा मसी नत्रगा मरुइना खोंजंग चंगसलीबा कोई ऑर्गेनाइजेशन सिंगदा मसी कन्विंस तौबा ngamdabui पोरम लेसी स्वाइसिदा करी गैप लेबदैनो करी अखोइद एप्रिहेंशन बदी ममांगसु मैम फोंदो खिबल लेरे तबो कराइदनो अखोइ हुजि फावबदा अनिसिगी मीटिंग पॉइंट हाइदारे लेंगांग पुस्ट अप पाम तारगसु कोइ मियामना अमदि सीएस सिंग मसी लाहनबा पामद्रिसि सो गैप से करी नै खंदि नॉर्थ ईस्ट की कंटेक्स्ट हाइबा तारगदी अखोइगी कंटेक्स्ट हाइबा तारगदी हाइतारे अंदक रिसेंटली नेदा की कॉन्क्लेव मरीसुब नेदा की कॉन्क्लेव हाइग्रिबा ऑनरेबल अखोइगी होम मिनिस्टर अमित शाह की वर्जन अदुगा असम की मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा की कमेंट से अखोइना अहानबदा याम कन्ना याजदे मरमदी कगिनो हाइबदा अखोइगी इकोनॉमिक ट्रेडिशनल एंड कल्चरल इंटरेस्ट और राइट्स ऑल वे हाइबसिगा अखोइगी मियाम द फाउरिबा वखल सिगा अनि सिगे यामना
contradict tauba pot amakhak lairi maramdi madu manung thitna udabra natraga karigumba hidden agenda ama one nation hojiti yam clear ore one culture one nation or one language masigi posi lakpa matam sida laiba poti kaino haiba matam da khoina ahan bada khoina uningiba ulhaningiba potse India ki democracy say it is no more a responsive democracy haidi people ki apamba people ki interest responsive oidre haibane adu yam chauna awang nongpok ki miyam humna sem ki dana hojik madu ki fallout oina awang nongpok ta NEFIP kumba yam consolidate oiraba tasallaba collective orba wisdom mamada achauba safu ma laktana punchilla aba matam si pawda hojiki ngasi ma Kashmir da toiba sumaina forces naraga natuga anyway akoi gi agenda da yawi pass to we have se akoi gi interest aduga akoi na pami ba aspiration se ta singnamak BJP na natuga RSS na khangdre natuga khangsin nadre haibane laiba poti kaino we all know that akoi the pot ani akoi yam the key akoi na federal India da union government da akoi myam na yaudna akoi gi union of India ma same gi basida akoi na mintori basi kaino bu kana gumba amagi culture language natuga territory natuga population ji kahendana amana amabu respect to kanda federal India ama akoi na seminna badune that was the magi underlying kanu duri aduno basis to yumpham duri adura thon gi bane hariba hojik state kumga mapan or something lady basigi manungda union territory khar lady basigi manungda just very few na ngang ba Hindi language saitare remaining 20 states ngang de si population da khudong chaba lawra kanda sandorokna ba tawra iba adigi yamna aikoina khwadigi laibak thibadi kaino haibada masina aikoina phawli bisi kaino haibada first aikogi India da laiba khenaba masak haipatare the differences masibu chapmana na koini yabadune ba democracy haise that is the beauty of Indian democracy khenaba mayam se differences mayam si yarkanda lon gi khenaba wakal lon gi khenaba mayam du accommodate tawrakanda collective oiba foundation ama sagalakpa madugi federal structure sagalakpa potune hariba koina democracy Indian democracy gi beauty se now question number la kai question no haiba matamda India ko laibak kama one country the onthok na bagi damakta laidiba culture mayam se hen majority or majoritarian rule da nataga dominant culture amana jumpham oirakanda maduna muthat lagani nataga maduda loina punjan gadabani haibagi yamna sathiba poshak amakak laktana aikoina yamna toina hainariba cultural assimilation tawrakanda aikogi laijariba regional or magi kanogi akogi cultural differences or racial differences mayam se merge tonaraba honarapa haibasidi hojiki matam siga khwadigi chana daba medieval concept amakhak neba adugi wakal londro yumpham oirambadrugi cultural assimilation duga adu khakta daba hoda aikoina kirambaduna hojiki kedore cultural assimilation natabida transfer of population haibadi mi sing ase ahena chauba Bangladesh na to mainland India dagi na to Nepal dagi pushla kanda lejeri ba native people singa sida settlers colony haibadi mitop singi oiba khunda salakba colony myamam shema kanda the very economy moina pigani economic right kan gani haidi base ngasi accept Mizoram natana Mizoram su 50% kaktani Mizoram natana all the economic rights kanagi makhutta lege Thangal bazar kanagi makhutta lege police bazar Shillong kanagi makhutta lege Guwahati kanagi makhutta lege sigi factual reality me amse masi kalakanda aikoi de hekta ma economic rights sinarani kaji okay sinabiro yare adu native people sing sigi economic aduga cultural and traditional harpa matamda kai do bugino culturally aikoi de dominant tawpa pama ise aduna aikoi gi settlers community haibadi aikoi gi physical assimilation nataga yam sengna haikanda aikoi da sengna aikoi gi demographic invasion haidra miyamna misingi oiba lan nama changchal akanda hojik phawbada awang nopok lamdam gi area kya no lakani ga lising ni phuni 20 square kilometers chawrakna 2,42,000 square kilometers hen ba awang nopok lamdam ga Bangladesh ka compare to matam da Bangladesh ki area se 1,47,000 something ne adu oibata agli 2,62,000 lady ba north east ki square kilometer lady ba north east isida
population density na 170 ni square kilometer da kilometer amagi square kilometer amagi manu 170 laire Bangladesh na 1106 ne so now saruk tara hen gre population density che adu atadi apik ba baltin na da ising hanjan hanjan haijin ba tar ga di pathorok pa ising do anak pa kanu sing ma san chensil lak pa tar ne adu adai du da ja ku gi Afghanistan Bangladesh amdi Pakistan gi sang pa mi sing se 2014 gi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ contra ꯐꯥꯎꯕꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯔꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ India is as a country instrument of accession dagi hauraga standstill agreement dagi hauraga Sikkim annexation dagi hauraga Tripura gi instrument of accession dagi hauraga how gi ba agreement latest agreement akoi gi mari leina ba Assam Accord according to Assam Accord 6A se akoi hauji high 6A ni culture economic traditional identity adu kan gani haire what about 5 clause 5 ki palliba detect delete and expel hai bani deport kanate expel hai exact word aduna expel se anirak pan bani close to da adu ki port palliba sida hauji yengbiu madu lakpa matam sida hauji ki thambiri bo wafam duni tasengna Indo-Nepal treaty ki khwadi ki ba Indo-Nepal peace treaty ki Nepal dagi lakpa mi kuni ma India da khundaba yai haiba mahana leigrabani adugi Nepal me aduni akoi de changa hauji la ise Mizoram da Nagaland da Manipur da adugi mathakta amu hauji amuk CAB tawra kanjida 2014 bawgi manung da leiba mi singchi yahallagani haiba ta taragadi yengbiu hana 4 lakhs akoi Assam da NRC da detect tawre then after that 19 da mo handare 19 sigi matung da CAB lakpa taragadi all the Hindu immigrants 19 to the yauri but amuk haidok kiba taragadi kayam le mogdori yes and who knows 19 to the 19 mok odam su yai maram di NRC masa makche tool amo oina political maneuvering oina season ramba su yai but the question is Indira Mujib Pact ta 1971 ki March ki 25 phawbuda maduragi land liberation of Bangladesh da war si declare torba matungda aikoi di sida changak kiba mi se madugi 90 lakhs ta in return da laigiba lakh marfu tara hen bagi missing se India da changi e haidana LK Advani masama na yajagi ba 1 point something like crore na LK Advani na haigi bani home gi akoi gi kanona minister na haigi bani honorable prime minister Vajpayee no oiring aida adugi version me amdo loin ka or kanda Assam Accord loin nam thoi drakanda ano busum tungdal lakpa treaty singsina agreement singsina mamangi ro kakpani na hoji ka aga chatlabani na 2014 35 se khar lega mu agreement am la loi kakhi bisu yaeba who knows yes because akoi na khangeba South Asia se achouba India ma Indian continent subcontinent oiram badugi achouba dream ma so called Akhanda Bharat or something adu tauna ba Bangladesh bu Nepal bu Bhutan bu natraga Pakistan bu Sri Lanka bu achouba Bharat amgi mangu thamda ba wakhal lamasu akoi RSS ta lai silon khangi neba so now the question is howjik la iba posi lakpo matam sida akoi indigenous oiriba native oiriba akoi sing asigi right hana prioritize tawdana akoi bu hana convene bu honadana why giving preference to the outsiders or to the foreigners okay akoi gi hana pibiro northeast gi mitop sing khandok piro then after that mainland India the CAB chana hanchi Hindu natra Buddhist la hanba ko yansi howjik chakma sing na haire in northeast India the chakma 4 lakh sen lay moi haire akoi Chittagong gi kaptai dram sabad akoi tangthor ki bani okay then chakma sing che persecute to bo atadi moi halan bigrasi Bangladesh ta phajun la hengrasi Karl Marx na hai gi theory amalai madudi England da labor labor sing sina Europe ta laaga labor oidok shokta moi bu Europe England da halan gi si maramdi England gi aran ba capitalist system da thugai se haiba taragadi labor sing do halan gi bam change aduna chakma sing che Bangladesh ta thak kan da Chittagong gi moi gi lejeram lam do claim to holakan da moi gi native to kan bi baduna Buddhist sing bu India da Northeast India da settle to honi haiba du gi hena wan tok laigani maduni akoin thamjani bise okay okay mathang sei Raj Nongpoknganba am lak se ga suji ki gap hai tare kogi center na su push tawriba aduga kogi manifesto daga EFC we are committed to the enactment of citizenship amendment bill hai committed hai we are committed to the enactment of citizenship amendment bill masina haipati by hook or crook handak ki chahi da warga so mathangi je to handak ki terms da Modi version 2.0 se da soidana puthoga pass to gi wahum duni mamang su yam chauna ya gi da gi wafam mayam north east gi like hai adu hujik su
ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯤ ꯕꯤꯁꯤꯅ enactment ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ implement ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ north east ꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ communication gap ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ north east ꯀꯤ government ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯡꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ convince ꯇꯧꯅꯕꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨ convince ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯗ convince ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁꯇꯣꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ 2 levels protection pigini haibda ahanba level of protection si koina sumaina haibi ai mana chapchaba wahi magi manifesto da khoi BJP gi manifesto da yaurje we will make all efforts to clarify the issues to the section of population from the northeastern states who have expressed apprehension regarding the legislation ana sigi process se ojana budi hawe na haibiri ado officially di aigi motadi hana koi joint parliamentary committee ama semaga jaga khara da di manipur natana to jaga khara da lame but adoga sigi manifesto da yaur sida hojiki hamagi joint parliamentary committee sema matung da madugi act to introduce toro matung da thorpa koi BJP 2019 gi manifesto da hairise ana amu hana koi gi leriba notice da leriba section ko yadriba cap yadriba kangbu singa punnam tang khana nei begin nei namina gini haibe ado aigi motadi bharat sarkar na mas officially hodribra haina khale ana ai motadi soidiramaki madu soidimi horkhani aduga kadai wai dono maramdi hoji haibe ni communication gap ki leire maramdi ani si communication gap leibi maramje kai gi bakada amaga communicate tawnadabagi neba okay media gi through da hainaba mayam lei but officially sumain tawni haina so far koi modi government version 2 nadi sumaina process koi sumaina lepi haibidi hairektriba aduga asugumba tarik asukta asugumba mafam koi parliament asugumba matam asida winter or summer or adugi suma da puthokani haibasu haijina ana aigi motadi masi winter da puthoni da yam thuna puthoni masi khana samna da leitaba pot amada yam isana koi masi sumain tawde yam na kiraga leitaba pot ni ko haije leitaba pot amada hekta sumain tawraga di sumain taw kone sthai ni de main taw kimni hayo pot adu handak september gi taima panda neda gi mari suba conclave tadi masi pongdo kiba leire chume neda si kar BJP khakta sunate neda si yaurisu BJP concept su pudi pui but officially mana pam da pongdo na budi aduni akoina discussion haise adu maina akoina ahamba levels da soidem ki yaningraba kangbu singchiga haitare soidem ki madugi communication du lakani haina adu maina ai thaje once adugi lu la amatungda kari da kamai soibno haibadu kari da yaningdrino yaningdabi maram na karino adugi yaningbai maram yaningnabagi maram na sini haibadu naina matungda egi motadi maruina awang no pokilam da di soidem ki mas afaba ma soidem ki oini haina man khale ani suba level da man protection haisi linguistic cultural and social identity anang sai linguistic cultural social identity protect togani ana hairi neba ada protect tobu matam da madugi akogi obviously ngasai hana budi 2016 da bill ama puthokre ana madugi bill du puthokra matungda madudadi potongana protection di yaubudi nate adu protect togani na hairabani na madugi provision da agi motadi soidamaki adugi protection clause haigedra aduma clause ama hapchalakpa yai na main khale aduga manipur sarkar gi oina su mamangda akoi cabinet na decision am su logre aidi man press release January tang 10 handaki January tang 10 da mana thoisi manipur si yamna pikpalamni population machani aduna in case KFC wholesale yaragadi masida akaiba leibi ai aduna madi protection do PBU adi protection PBU haiba na mana chu protection pini haiba puram di leire boje ada marak sida aina thamninge wafamna KFC da koina muni yenga di hoju ujana swaibi ge ba one time arrangement haiba tare okay koi notification ani thoki dena ko notification ani id sigi notification ani si agi motadi this has to be read along with the provision of the bill and magi notification ani sida mana hairisi time frame ama yaw right ta and hojiki ojana haibi du maina 2014 bhawda lakhiba haibene ba la puselakani haibene te ba lakhiba adusu persecuted aduna akoina yengdu si persecute toroba 2014 bhawda lakhaba ada Hindu akoina heta handaki NRC sida 19 lakhs si pulap Hindu oiramba yai ka haragadi I think that would be
too high an imagination. Madu adi which is without basis. Maram di kaigino hai kanda ai samak NRC handak ta Guwahati chakon NRC ki matang da kanoni public singa hypet nainar pa kanda da atopa adi community gi Hindu na taba topa community mi mayam su yauri ba ana totally pa hojiki 19 lakhs tu heta oire haiba su natri natte ba ana Hindu kaya yauna hojipati officially khoju khangdri hoi kanona mamangi tam amada atal biari bas pai na pai matam da sumaina karo adu illegal immigrants ne illegal immigrants maduda Hindu kaya yauge si kanona su adbani su haiba legi de ada akoi no hojik hairishina illegal immigrants tanthokadabani leheloidabani hai poti leireba ada illegal immigrants tanthokadabani hai poch de lai sina hojiki persecute maramdi kaigino ka da khoi ji hanadigi hauna khoi gi citizen law constitution yaujari ba citizen law gi concept aduga matung da lakli ba citizen act ki concept si da hairisi leibak hana punna leremani british singa khoi ji khaidok pirame India Pakistan dominion na aduga hojina mo ahum sure na ahum sigidi matam du da persecuted Hindu singdi matam du su lakpa leibak pumna mangna lakha ningi ba madugi maka hoju persecute to basi akoina dum khabar kagasta dum uri adugi persecute to mi singdo adudi ka chukai de maram di they are Indians hai bigi wane ba ada persecute to bud not ba suppose Hindu ne har hetap thamgado mate ba persecute to mi singdu dang ne ba koina to du se persecute to gadri basi kamai to na kari hai na persecute to je to gadagi hana hai ba kanda si da madu kanan decide to gani ha kanda mana lai ba jagat suppose Imphal da lere Imphal West da lere Imphal West ki court amana madu maji persecute tawri tawde haibu lepkodone ba Hindu oire natraga to Hindu Jews oire nat atopa jati khar yaw Buddhist Pradesh moi persecute tawde si hana decide tawdana hekta wholesale moi loimak chi jati aduni haina pusalaka da wafam din natte ba adu madugi decision ko alawni akogi state government logudona idea akogi court na ana protection levels yam lei hai tare akogi already inbuilt on persecute tawbagi pot amale persecute tawdagadi moje kano citizenship pdbgi wala re aduga mo hanagi se amuksu yengcheba tasengna kep si awang nongpok tadi okay awang nongpodi yade adubo aikoi no jilai si kep haiba pot sidi bharot pumbagi oibe law ne bharot pumbagi oibe law ni masigi law si anywhere apply tawsu ya anywhere apply to matam du se khudam oina kanun su mayam su dum khabar kagas ta pabiru dune se Rohingya yoga Kashmir de yoramba Delhi de yoramba mayam yawni ba it is not necessary that these people who may be called as illegal immigrants who come from Bangladesh sida leiramni hai buju khangri ba aduna aikoina kininga yoba se akogi culture mangani akogi identity mangani hairagadi already 2014 bogda leiba haibnina already leigre ba ina janina leigi potuna khoi hoji bogda khoi culture mangi na treat tawdra 2014 no chai manga fare moina tinjala kandu da akhoi culture mangani akhoi social structure mangani hagadi already mangamane ba 2014 bogdagi mi haibani adrum madu changakpa mi haibani already akhoi mangrane ba but the fact is ngasisu akhoi culture si hinga leiri ba haibagi athadi moina 2014 bogda se mi chama pramani mi chama illegal immigrant haina lob targasu mi chama gi manungda persecute to by Hindu khakta hairagadi obviously madu yam thina minimal population oigene ba mi chama se maybe 5% ada already changaktna leikhaba mi chama duna mangan mangam dra bai khu culture sidagi amu lemori ba mi mawdrang chi tanthokani na haiba sidida yalingda ba posi akoin identify to godoine ba nate hojik changsal ibo mayam sida akoi ki culture mahan de akoi bu sohon de have sidigi yado ma de hoki ba jai kya sidagi inner line permit system gi aduni rang changba yam kana hogdra lei state amada aina hygiene hanagi changi influx mayam se aduni aina hygiene na mangandi haina aina relative ni koi hajari mangandi haibigi athadi keep su lei su later su already adudi lei hajabali ana ngasai gi mangal lentra mangandi haibudi keep ka mari ileng ne de haibani only keep ma tawsi mangan ma ya ba situation du dagi moji illegal immigrant ni 5% du khaga lemori ba 95% presumption ni ko 95% du illegal immigrant ni hairaga madu inthok si haibone expel to gi si haibigi wane ba ana samna haibada hanal mange na raga mangde na leiba situations dagi hena phagal an si haibane ba phagal an si haiba sidida leitaba jaga leitaba mong amada sumain to gimni aduna si torkani haiba leitaba pot ama puthoga koina masi akiba pongdo agadi ai di
ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯐꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯄꯤꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯁꯟꯕꯅꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯟꯖꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯕꯤ ꯀꯦꯞꯁꯤ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗꯗꯤ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯜ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯃꯁꯤꯗꯩꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯤꯒꯦꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ 2014 ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ 2014ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟ ꯆꯍꯤ 15-18 ꯃꯁꯤꯒꯤ 1980ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯟꯋꯥꯔꯗꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ILPꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯚꯔ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯇꯦꯁꯟ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯣꯏꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯚꯤꯕꯤꯗꯂꯤ ꯎꯔꯤꯁꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯕꯖꯥꯔꯁꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯕꯖꯥꯔ ꯄꯨꯔꯥ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯃꯨꯟꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯏꯚꯟ ILP ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯕꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯨꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ILP ꯆꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯅ ꯗꯦꯌꯔ ꯏꯁ ꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯛ 1956 ꯁꯤ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯗꯦꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ 2003-4ꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯖꯔꯨꯝꯅꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ PIL ꯑꯃ ꯇꯧꯏ how many foreigners are in the custody of government ki custody se leire and masi kay amna kano legen hangu matamda only taraga mathoi khak lein haeba tara mathoi khak leji supreme court gi reply ni ko adu maina taru ko dagi hai bising simanung da taru ko mande thado khre manga ama still custody leiri kholi gain tawge ba adu sum sangaba chahi jir mi tara mathoi khak final tawba natra tara mathoi khak ki case am puthorok pa yam ningba kai ningai ne ba khoi gi imang de sangak pa mayam ama se kano gi Myanmar gi kano mayam ama sangak pa lei khre Myanmar is mayam ama kari ma se lei se adu hujiksu hujigi hairiba khoi gi kano da Jiribam gi gate adage somna mau gate tawriba sidi khoi di only kano ne na lowi masidi sumna digi I was tawna na thambane na lowi ada handang ma khoi na ada aijol chalur ga halako matam jai da pung tara mathoi nungdang gi da gate to adum hangdo le mi kanam check tawde virus kana khoi na lang matam da Mizoram da di Mizoram gi gate si da di makoi ILP pass yaubra lawrga changba tangdabra haida aduna maroina NRC gi phongak pasida NRC gi moi finalist ma phongak paduga mari lena moi se nutang chupa dum check toron leba akoi jo ILP pass lawr changeba aduga comparatively akhoi gi jiri gi thong mathak sida di kanam lem de loy hang do akhoi mangna gari ahum mari dum changi akhoi check tawda na khali tawde akhoi ju tawte mi ju tawde to adu aragadi even foreigners ki lairiba check gate sida su work tawdabanina akhoi gi sida porous oriba boundary se fencing se masida di so many things mayam ama changre je dum akhoi ga dum sinningai oire imang da tho pone ba aduna hairiba mayam sing do hana dagi hongna leiram iba sing do mokhoina kano ma pi deadline ma pi habi wani 31 December 2014 habigi wani sigi mamang da leikiba mayam muksu langna bangam dream neba now shebi lakpa taragadi amuksu mokoina hariba linguistic cultural and social identity sida koi special kanoma provision have kane na harise masi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯐꯦꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯛꯌꯥ ꯍꯩ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯁꯪꯁꯀ꯭ꯔꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯉꯛ ꯐꯪꯅ ꯅꯝꯊꯗꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯆꯍꯤ 100 ꯃꯨꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯁꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯗ ꯑꯦꯁꯤꯃꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯅ ꯅꯝꯍꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯗꯦꯟ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯦꯔꯤꯃꯣꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯃ ꯅꯪꯉꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯅꯪꯉꯤꯕꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ kano protection pibi ga doino the linguistic ta kano protect tawne na haina hojikti India gi policy ni na India gi obada lauthorok da one nation one language na lauthore hoji somda di linguistic kano tawne hairi ni ko ada one nation one language na Hindi namna jana ga ni hairi ne ba to si contradict dum tawjari ne ba adigi one nation one uniform law na hai
अदुसु मु यंगजी जम्मू कश्मीर की मतंग दा तुम मधुगी कनो तुम लेकिद्रे अदगी सोमदना असोमदा जम्मू कश्मीर दा कनो दा 370 एंड 35A मसी स्क्रैप तौखरे मधुदा सेमदोक सिमिन लेखरे मधुगी पावर दु पुरा कनो तौखरे अदुदी लौथोखरे अदु अरगदी सोमदना मु लाखो मतमदा जस्ट टू कनो दा अखोगी मियाम से ngaki oiba I was tong na widamukta अखोगी लिप सर्विस दा ngसागी हेक्ता गौहाटी दा लेबो मतमदा सो गौहाटी दा निदागी कॉन्फ्रेंस जो है मसे मगनो दा 371 से केमदे सोयना है अदुदने अखोना हाजिरजी 371 सोय से not concerning the state of Manipur, Nagaland, Assam, Akoisigina, Moesung, Gujarat, Kumba, Tamil Nadu, Gumba, the Karnataka, Gumba, so over the Hauriba, state sing much the sword, the Masi, Awab, and have it again, Lautokon, when Harris never go, 371, Jaquin, Tena, Masi, and not mere Ejumson, Nati. I could give Manga Tari City, say I'll piggy how Hauriba, say I passed the water, so at the Handaki, Kano, Shebigi water, so I could basis some on a high population. Studies, when 2003, the Pajana population studies, Tauraga, Madu Usem Katana, Usem Nakano, Convent, Tauraganda, Mayam Cornet, Tauraga, University was asking statisticians, mathematician, a real labor census key, Kanogi, experts increasing demographer, Mayam Sitana Ganata with a Quen Puto Manpuri population 2001, Gibesista, she led a sing Manung, only 1/3 city outside an oigre. I don't know already exploited Nequidi. At the Shidagimuk Masida. Koigi kano sim pirako taragadi yam chawa chaithi gaman nangani habese masineba aduna yam luri badi cultural and social identity si kangani na haiba taraga su marak sida lairiba people gi lairiba economic dependence ko economic dependence economically exploited oiraba state sidadi koi hingningai machak sungai leite aduna koi gi hanagi karigumba makhan amtagi protection leitringai seisida shebi gumba amana muk changsal akanda shebina first Canada Chansalakanda, Shebi Sanarakanda, Maduro Pangaiba citizen singdo, all sing a quiggy foreigner sing amazing illegal migrant singdo, Madu sing Dugimasak to Kando Okanda, then a quay NRC Lani Hari never. And the Senate of citizen da, Luino Indian citizen when it's a Nihari never. Do regadi quick came the leaning I late, Yam that's over threat amani, Adu learn among the target, example may have been never a quick protection of the late never. Okay, Aduna Nequina. Masig anti-Shebi movement of Mahors. Lak triba port amada ki bahayse. Assumption si ki baduna assume to bunate. Lak triba port haibisina assumption. Because 2015 is 7 September the Toiba GSR 685E, GSR 6856 notification anisi amaru Maram di kayino haibam tamda high ribbon notification anisina Hoji Aquina Kanna Sumakan the Yena than a delay. Adugata Sing Makidi, high river orders in the Yaugraba, passport rules 1950 ga, foreigners orders 1948 ka. See Kongaung Narakanda 2014 December 31st month the Changba missing say for the time being Makoi the documents Yaruk the Bagi Biza, Yaruk the Bagi Kariguma Makalgi, penalty, netraga punishment of the Tawayaroi Haidana, order of a Tokana Lake Rabaneva. Leave about the CAB. CAB is a Madubu legislation on one bagi one level. India is as a country, legislation may am Shizinarakanda. Legislation may am the Kanagi interest, majority or majoritarian people singi interest, dominant people singi so called Hindi Balki. Mogi interested some Taurakanda. Periphery de Ladiba Miam Sigi, just like Kashmir, Northeast or South, Ladiba Mayam Sigi interest count of the instead of respecting or paying regard to their culture and tradition. How do you have culture and tradition? The Shokti Yam can have Guwahati si Kanagi Lamno. Masi Mayam Kambiram by Assam the tribal belt and block area Kara territory Yauna British na 1886 to Gitamam. Tribal belt and block Matungina Amri Karbi Gilam Nev Guwahati se. How do you Guwahati se Amri Karbi Sina Aquilam Hibangam Gidrava? Yes. Whether Indian constitutionalism sina Karbi people ki territory se land and territory se ngapangami praba. Regarding population, Karbiang Long the 1947 and Ningthouja matam the Karbiang Long the 93% of the population of Karbiang Long present Karbiang Long se mase Karbi ngakta neba. Now 33% the handari neba. She effect of the habi dori brava. Now the same thing say RN Rabi Masamana one time IBG director oingada Tripurada, Mana Chatpamatam, the Tripurada Mana Wahikar Tamam. Maramdi,
Tripura da tawriba Hinduization Hindu haibase Amit Shah masamana religion na race ne haigrabani akoina tajabada statement laikhrabani Hindu is no more a religion, it is a race. Adu oiba targadi Hinduization tawriba Bengalization tawduna Tripura da ngasi se 35 lakhs adu haire 50 lakhs laire sigi lairiba pose masi RN Rabina Tripura ga lairiba posina exemplary orga mase ramification tawraga Northeast pumbada masi tawgadoni haiba pot ama laigre adagi PB Acharya na Northeast ki coordinator oiringai da Bhaspai da eva letter Deepak Dewa na sanda phonggibani doing kange Operation Trishul of Christ madurasu igrabani namdana neighboring states singdagi Mizoram Meghalaya amasung Nagaland je thajalakan Hindu state ontokadobani so masida karamba culture bu karamba social natural tradition bu respect obagi karamba agenda yauri bage now the question is masi letter ina loinam ta lainaraba potneba hajin na ba yaroi then how is some of the I koi sida laiba pot sida phajani genaba matamda okay persecuted we are talking about religious persecution atopa neighboring 3 states ta what about India India na religious persecution lepabra India masamakta India da 201 natuka 20 crore laidiba Muslim population se makoi da chap chaba religious persecution tawdaba phibam du da thambibra minority Christian sing se thambibra Kerala da tawgiba case kanoda akogi kai akogi sangi kaw lynching kanoda we lynching tawgiba case mayamam leigreba adu oiba taragadi persecution prevails everywhere in south so called the Indian subcontinent or South Asia adu oiba taragadi problem se India khatigi problem natte Bangladesh khatigi problem natte ba masi akogi people sing asina democratic value bu ngak pangamdaba magi majoritarian concept to the minority people sing asibu akoi hantana khanba natraga discriminate tawna khona bagi achauba khudam ne phangi base this is a syndrome aduna laiba pote mase legislation amuka hapsala kanda discrimination natraga persecution do hena mathau sangbo oina thokani aduna CABC da whoever Hindu oigera amo oigera India is a secular country ni religion gi maming the legislation namta semba yaroi madugi speed to the laiba taragadi okay we do accept aduna tana religion amabuna thogala kana religion kharbuna thogalo haibase 20 crore Muslim labor second largest Muslim population in the world labor India se masi Muslim population na kaidong su yaro oeba today it may be CAB for the Hindus for the Buddhists for the Jains for the Parsis or for the Sikhs tomorrow it will be for the Muslims another CABM tholokhineba kaigino moi demand tumina di phamoeba ai koi Muslim singbuna second class citizen dona asuk kuina ningtamba yaudana kanagi matamdagi sare jahan se acha thaktana sagalakpa Hindustan duna kaidobagi Muslim population Muslim singbuna handana yenga kanda then why giving preference to the Hindus only because India is the Hindu ki country natte haitana mayam na harau da mini democratic country ne harami ne ba adugi leiriba poto hoji misnomer ohenna ba India is the Hindu ki country ne harakpa tatar gadi madugi nungsa thiba akiba duneba these all are based on facts akoina sagatpa assumption natteba aduna luri badi akoina hojik sagatpani akibani haibsi natteba notification ani leire mangda chatna dana leire any akoi sira leiba immigrants sing se akoi December 31st mawbugi manung da lakpa taragadi religion khar sida yaw se loi lehani haire adu kana no se India gumba lo mapung phana chatna ba haitaba red case amagi damakta kano verdict pi bada sahi kun changba aduga adugumba inquiry fact encounter gi sahi kya sangi yengbiu sumba lamda sahi kun na sirdi ngasagi population anga ama changi bato madugi masu phanga anieba within that adugi matung ma kamai tok tan dori an laiba pose yam luba poni okay immigrants nata immigration se everywhere in the world hoji problem ni tawba do koina hajari badi ai koi native people oidana akoina mayamna lokpriya Gopinath Bordoloi haire bimbu diori haire 1920 dagi tribal league semdana schedule areas na 6 schedule na putho mi se Gopinath Bordoloi bimbu diori hogi concept na ba madu tawdana ngakan yena lakpa tribal belt and block na thamba Karbiang Long Dimasa area Bodo area then se Moron Motok Assam manung gini haji se da du ngamak ta state mari manga chakre Meghalaya na chakre Nagaland chakre Nepali hoi ma agi Lusai Hills district na Mizoram on kre now sigi matam sida akoi na sahi kya mu ngai ga akoi mut pangai doino these are all facts id shadow the saito na nganu kon da lady se phagi na te si phagi oi aduna yam seng na
any laibak amada Saudi Arabia or su natraga Japan or Korea or su visa paidana magi akakna ba matam mamagi manung changa iba mitop singbu second ama phana leithana bagi right pidri se mase malem pumbagi satnabi ne ba masida akoina pukchen chawba sadana sara su heliba laira bagi masing su khwaidagi na wangba chakot pachu thindaba lambi ama phawbada hadak notice punna akoina koiba matamda yam thengnajari base awang nongpok lamdamda awang nongpok lamdam manungi capital sin painaba flight laite akoi karimta sakotri communication amma phangna wahalli bus ta chaphabong ngamde akoi unaba wari sige situation je kamai tawduna CAB gumba mitop mayam se akoi sida thambi ge haidori bono thambi ge kana okay moi mainland India gi interested tawbiro akoi sida leiba akoi na mitop ana khangriba 1951 की मतुंग द सेंसस सिगी मनुक न लाखि मिटोप सिंग के अवांग नो पोक की पुलअप लोक थोक पिरगा कराय दनो थंबिग्रो अदुरी अकोय एक्सेप्ट तौनी अदु नत्रिंगे दि अकोय मसे अकोय की स्ट्रगल से लेफ्ट न संसिन गे ओके डेमोग्राफिक इनबैलेंस चाउना लेरिबा मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट की मियाम न हारिबा सी बेसे लागतार गदि हारद की संखरबा याम चौरबा कोई इन्फ्लक्स है तारे मसीना मसी लीगलाइज तौरागा मखोय सु लेसलप तारगदि मसी याम चाउना सोगसु लेरे हैबने मसी सोकते मसीना इम्बैलेंस लेहंदे हैबगी आर्गुमेंट अमदि लेरे आई ब्रेक की मतुंग लागजे उजा ब्रेक त हानो जे ओके ब्रेक त्याम थोंजर के इम्पैक्ट निस मेंग तानो ले वेलकम बैक to Embrace Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khanader me basi citizenship amendment bill asi nauna mu putokani haiduna masi committed oire haibagi wafum su Lok Sabha ki mikhal ki mafumda manifesto da fondo ki badu ga hojikti hau ki september ki tarik 8 da neda gi conclave to sumari re super conclave to su union minister Amit Shana masi masi na CAB na karigumba चना हलक तारग दी नॉर्थ ईस्ट ता सोहंदना बा होनगनी हैबी वफम नचिंग थाजब मैम पिखि अतुबु मैनिफेस्टो की वफम दोजांग साइ ओजा नोपा अमला साइ ओजा नोपा ओनग साइ मैनिफेस्टो की यम फसा फसा वफम सिंग हाइदी कोई नॉर्थ ईस्ट की मैम द क्लैरिफाई तौनी क्राइ दनो अप्रेंशन लेरी से हैबी वफम अदुगा लिंग्विस्टिक सोशल एंड कल्चरल आइडेंटिटी मैम से प्रोटेक्ट तौना होनगनी हैबी लेयर एनी की वफम दिता पिखि बट एट द सेम टाइम अदुगी लोशलक लाइन दा वहाई किसी हिंदूस जैन्स बुद्धिस्ट एंड सिख्स से पर्सिक्यूट तौरगा इंडिया संख्य मैम से मखोई सिटीजनशिप पीबगी वाकतनी है वफम लाइन अरोद पल्ली अद पंजब याबदी अखोई 2016 दा पुथोखिबा बिल 2019 दा लोकसभा जनवरी तारीख 9 दा हंदक चेगी जनवरी तारीख 9 दा पास तौखिबा फेब्रुआरी तारीख 13 तरम दा राज्यसभा पास होना कन होनखिबा नॉर्थ ईस्ट की मैम मई होना खोंजंग चंगसिंखिबा यानिंग फोंदोखिबा मखल की बिल मदुगी बिल Parsis and Christians yaurga punna community tarungne adu handaki manifesto dadi Parsis and Christians amusu drop tawre maramudana adai dudi am chauna nunang bu question amusu mak leri maramudana handagi already population influx na maram oidana kogi social cultural and economic fabrics re kaire ge lere hedrum yam demand tarug leri makoi je salhang gi tabi yad report taw godabni detect taw godabni lena ki batonga taw me accord sing implement taw godabni habi wakum talig leri ba Manipur in 1951 chena base zero oigdani hedana hojik su aduma kan leptun leri ba तंजासे दा करम ना हाइरि ऑलरेडी संखरबनी ना मखोइन अखोगी कल्चर दा अखोगी इकोनॉमी दा कैम ता सोन खेब लेते मरमदना मखोइन लेब दा कै सोय नौना संखतम नति हाबिगी आर्गुमेंट से कराइ फाउबा नॉर्थ ईस्ट की म्याम ने यागदन हाइबिसन ऑलरेडी शो ए नत्रका शोक्ति हाइबी वाफम मते इन हाजे गितुना ऑलरेडी चंग लेखरे केप लाओ लाअनु केप पास तोरो तोरनु ऑलरेडी चंगबम थोकप्रासिन चंगगा लेरे कोइ लीगलाइज तौनी है चंगगा लेरे बनिना अदुगी इंपैक्ट तुदी ऑलरेडी लेरमनेबा इंपैक्ट लेबदु फानबगी दमक्ता टू ए सर्टेन एक्सटेंट फानबगी दमक्ता हारिबा प्रोविजन CAB तौरसिना मदु म्याम दु इलीगल इमिग्रेंट ने डिक्लेयर तौरगा एक्सेप्टिंग दिस पर्टिकुलर कम्युनिटीज फ्यू कम्युनिटीज असिना तब अतै सिलोय में इलीगल इमिग्रेंट ने डिक्लेयर तौरगा लोय मक एक्सपेल तौनी हाइबनेबा होजिक लाइबे इशुना हाना इवन ILP ना भावदा ngak pangamdia na haibne ba ra ILP ga kanogadi CAB gadi ai tongan ba plan kanin haiba tare ILP sina koina chang maru na chang ba yadi sina kanoni mainland India haigera mai gi state to da nataba topa Mizoram da haigena Mizo nataba Mizoram gi macha nataba haibne ba na koi Meghalaya hairo Meghalaya gi state ki mi nataba ILP na tawri sibo ba adu maina tawb leibo poni aduna atopa harisi Indian sing dubune ba sida foreigner arigi wan natte ba ada foreigner di obviously akoi gi foreigner lo le adu CAB foreigner si India foreigner tan thok do ni ba mai ki ani mag yang che ba foreigner si India on ba beduna namne pick population di gi wari ne ba pick population di gi wari ni aduga koina kep na tanari sina atopa
हेना यामने अखोइनी मरमदी बांग्लादेश की याम लाइसे अखोइना मागी इमिग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स नैनरगदी अयामबना आइगी मोतदी persecution तौबा मरमदी मुस्लिम persecute तौबसे यामदेबा अखोइ जना हाबिबदु माने बांग्लादेश लाइरबल बानी इंडिया नदी हेन चाखोले इकोनॉमिकली हेन इंडिया न फरे अदुना मोइना लाइसे यामने इलीगल इमिग्रेंट्स ओइनो कोइनो उइबा अदुगा लाइबी इलीगल इमिग्रेंट्स से अयामबना मुस्लिम सिंगने कोइना नैनबा याबदा अद इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदू सु इलीगल इमिग्रेंट्स यावंगनी हिंदू जे तंखाय में इलीगल इमिग्रेंट्स नो हाइरो नत्रगा लाइबा क्रिश्चियंस नत्रगा मरमदी हुजिक कनो करम कम्युनिटी यावनो जे प्रोविजन बिल दु लाक्तबिना खंगद्रिको अदु मैनिफेस्टो दि पार्टीज का क्रिश्चियंस का ड्रॉप तौरे मरमदी मे बी अदु की मरम ले मसय मरमदी पार्टी आद लेते नत्रगा क्रिश्चियन आद पर्सिक्यूट तौदी हाइबा मरम मयाम मदु की पोती चपचाब कोइना मरमदी मदु पोतो तसेना मांग थमजि बौदी चपचाना हाइबा ngамदबनिना मरमदी एकोइना जि नैने दोसी मागी मैनिफेस्टो द बीजेपी के मैनिफेस्टो द हाइबदुगा लोइना लाकदरिबा बिल दुनेबा लाकदर बिल द करी यावगे मदुना अखोगी मणिपुर सिदा कयाम सोनगे हाय पोसनेबा अदुगा नेशनल बीजेपी की वखलोन अदु उपतारगसु अइना ngसाय थमजरिदो बीजेपी मणिपुर यूनिटी ओइनादी मसिगी पोरसे अखोगी मसिगी लाकदर बिल असदगी ngसिगी लाकदर बिल असदगी अखोगी कम्युनिटी जे कंजनबगी दमता प्रोटेक्शन लौबा हायबसे अखोगी लेप्तना लेरबा अदुगुंबा वखलोनेबा प्रोटेक्शन कमाय फंगदिनो सिनो जा अदु प्रोटेक्शन जे कमायना फंगदिनो आइना हाइजे दैट भाबो जे भाबो एसेन फंगदर लेरी अदुगे एसेन फंगबा फंगदबदुगी वानते इना हाइसिना अदुसु प्रोटेक्शन अमनी वन ऑफ द प्रोटेक्शन नेबा अदुगी जुमाना कॉन्स्टिट्यूशनल नत्रगा लीगल प्रॉब्लम लेरमबे अदु आई सबचामना कमेंट तौबो ngamdre मरमदी मदुगी या यादे हाइबदि मतंग कोइ खंगदबनिना होजि आइना हाइजरिसिना ngसाइगी लाकदरिबा केप सिदैदा करम प्रोटेक्शन हापकदगे से मरमदी अखोइना होजि हाइरिसे केप सि पास तौगदि मदुगा लोइना प्रोटेक्शन हापकदोइनेबा प्रोटेक्शन केप सिदा प्रोविजन मसाना यावपे नत्रगा इन रिटर्न अतोप जगह में मणिपुर की स्पेसिफिकली नत्रगा अवांग नोंगपोक की स्पेसिफिकली हापक याइबा मदु अखोइना एंटीएलएस अदुगी बिल दो लाक्ति पाउदी मरमदी हानि बिल दुदी लैप्स तौग्रे इन केस अनोबा बिल अमा ड्राफ्ट तौ मसाना तारबा अना अनोबा बिल सिदा करम प्रोटेक्शन हापकनी हाइबदुदी होजुपो खंगद्रि तौबदबु अखोइना साइजबा लेवल अनि की कनोदुदी लेरे हाइजबदो प्रोटेक्शन दुदी लेरे हाइजबदो लोइना अखोइना कनो कोइने कनो पीगे हारिसे नेचुरलाइजेशन पीगे ना हारिसे याम पिक मिनिस्कल पॉपुलेशन हाइबो मिनिस्कल पॉपुलेशन सिदैदा अमुक्सु अखोइना नैनबा यारसी पर्सिक्यूट तौब कांबु हाइबने पर्सिक्यूट तौब तौदेना बाना प्रमाण पीबा ngamdre obviously he has to go back अदु तागदी हिंदू ओरगसु नत्रगा होजिकी मागी कनोदुदा होजिक एनी कम्युनिटी माना पलक कम्युनिटी दा बेसिक पर्सिक्यूशन है पर्सिक्यूट तौबगी चांसेस दी याम वांगे मनमदी कनोसी बांग्लादेश इटसेल्फ इस्लामिक कंट्री ने डिक्लेयर तौर मुझे लेजरनी पाकिस्तान सो मंगाई डिक्लेयर तौर लेजो पोनेबा अदा अखोइना होजिक कीरिसिना होय अवांग नोंगपोकीना बनमदे अवांग नोंगपोकी मतंगदा करीमता हाइनिंग दे बनमदे अवांग नोंगपोकीसिना तोगानबा कोइगी जगादगी हेना चावब जुरिसिजन ओरबना मरुइना इन नैनिंगिसिना मणिपुरी कॉन्टेक्स्ट ने अदा अवांग नोंगपोकीदा सुमाइन तौनी नत्रगा सामगी सिनी हनबा मयाम अमा हाइरगा को अदुगा वाखलोनसी इंडिया सी ओनली हिंदी बेल खकी ओइबा लमनी हाइब वाखलोंदुसु आइगी मोतदी मदुसु खितंग यानिंगदबा फोंदोनि अदुना इंडिया सी हिंदी बेल खकी ओइबा वाखलोन की कनो मदुगी वाखलदु मांग थमगा केपसी पुथोरकपनी अना अतै मद साउथ इंडिया याउदी इंडिया साउथ इंडिया याउदे अदगी नत्रगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया याउदे इवन हिंदी गांगदबा इवन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री अदु मसरकसु याउदी हारगदी अदुदी खितंग इंडिया गी लेरिबा कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा हाइबा ओइन थोकने मरमदी संविधान इटसेल्फना यामना हारिसी एखोइसी यामना यूनिटी ऑफ द स्टेट्स हाइने अखोगी इंडिया से इंडिया डिफाइन तो मतलब यूनिटी ऑफ द स्टेट्स हाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स हाइनेबा यूनियन ऑफ स्टेट्स हाइबसी नत्ते ना हारगदी मदुदी आई शुड से दैट इज बियॉन्ड द प्रोविजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अदुना मदुगी मतंगदी याम कायनसु हाइबा याद्रे अदुगा हारिबा प्रोविजन सी दि केपसी सेक्युलर ओइदेना अदुगा होजिकी ओजाना पंबिगे लम खरजु पंबिगिदना मोइना करी हारकदगे हाइबसे मोइना करी हारकदगे हाइबा तारगदी हाइबा जगह सिंदुदा इलीगल इमिग्रेंट लेरब्रा हाइबसी ऑब्वियसली मदु वहांग अमा ओइना थोलाने अना अदुगी पोतु नते अखोइना होजिक नैननिसिना अखोइगी प्रोटेक्शन कमाइन तौना लौगदगी हाइबदुनिबा मरमदी असि लेट्स बी रियलिस्टिक केप हाइबसी इंडिया की मेजॉरिटी अदि पॉपुलेशन द लेरिबा अदिगी से कनोना पार्लियामेंटर अयामबना पाम्बा इवन कनोना सु से कांग्रेस सु पाम्बा पोनेबा मोइना बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल रीजन मरमदी मोइना हाना हदोम पोनेबा
but because of certain political reasons moi hojik moi gi wakalon du hongak payai adi just for the sake of opposing the bill which they have already tried to introduce adu jabai wani adu samna harabada major hojik major political party marwani india da leiba congress amadi BJP anina pamaga pambag haibiga thadi hojik bharat ki ayambada khoina munigadi ayambasi BJP na ayambu oire haibiga thadi bharat ayambana yare haibineba bharat ayambana yaraga su karigumba akhoi da sokadra soidra haibido maji tawfam thokti haibidi agi mutadi madu kitang hengene khali mamdi akhoi gi ayamba mina pamaba potugi against the mayang samna da majority gi wakhalon ama machina chumi haiba majority gi wakhalon du magi mayoktani haina du maina thamjage tawbudabu no aduna in haje no let me finish let me sense of alienation aduna therefore aduna in haje doje therefore akhoi hujik yebata aduna akhoi yengbadra kaleche majority na pamba law ma pass taw matamda akhoi je kadai phabu effect tawni haibisi ba moina pamba simal leire ada moina pamba de akhoi pamde haibidi akhoi haigum sisin because we are part of the country moina pami okay noi pamdu ki sukai de noi ya phabadi maram di moja phabu tok sunu akhoi de chu madu moja phabu tawda akhoi de hongano akhoi hajeningina therefore abudu shok na bagi damakta kep sidida akhoi ai ngasa jibo level protection level ani di hapakadorina मधुदा थाजदना थाइन इंडिया दी कनोदा हिंदी बेल की लमनी अतै साउथ इंडिया याउदे याउदे हाइबा मयाम वखलन पुथोगदी मधु ऐ साइ जबदो लेतब पोट अमदा सागतलगा अखोगी हेना सिदा अखोइना जु खंगद्रिबा नोंदी हाइदिबा कसे खंगद्रिबा पोट अमदा पास तम तागदे फेब्रुअरी के तारीख 13 गा निथोय 13 गा हमदोदे मसी बिजनेस लिस्ट ता हातन पुथोक्तगी होना अदुबु पास तरम तरगदी अदुबु अदु पास्ति तौगिदेदना मे बी एकोन तौगिदबगी मरम जे मयाम खंबिरमनि नॉर्थ ईस्ट याम चाउन मणिपुर दा मकर बिहोंग लेगिबा ये चुमे अदुने हाइबगी आथदी अदुने आइन साइड हाइजे मेजॉरिटी ना एकोगी फीलिंग्स रिस्पेक्ट तौगी हाइबनेबा नॉर्थ ईस्ट तगी सुमाइन तो प्रोटेस्ट लाए सो अखोइना पुथोई हाइबनेबा मसी अखोगी अखोइना कनोगी हिंदी बेल्ट मेजॉरिटी नीना मोइना अखोगी जी त कनो तो हाइबदि नते याम ना यादि है तारगदि कदोगी अरोइबा लास्ट 2 डेज फेब्रुअरी के तारीख 13 निथोय फेब्रुअरी के तारीख 13 हमदोय राज्यसभा की बिजनेस लिस्ट करी हापी चुमेबा मे बी अदुदि मरम लेम if center understands the feeling of the northeast people adu करिगे दम तारीख 13 निथोय के 13 पान द बिजनेस पुथो की देतना पुथो की देबा नो अदुदि मागी मरम मयाम ले रंबे हापगी मरम लाय दैट मे बी पॉलिटिक्स पास तो की दबदुना पास तो की नॉर्थ ईस्ट की सेंटीमेंट में है बदी यारोय तारीख 13 निथोय तर हम द लास्ट डे फबो हाप की बनी अमुक्तन तर हम दो की लास्ट मोमेंट फबो पास तो वो पाम मिसिन अमुक्तन ति हाप किदो अनि अहुमला हाप की अया जेबको अया जेबा बट पुदी पुथोकी दे मरम दी कयगना कदा दे रेस्पेक्ट द फीलिंग्स of the northeastern people adu aina hajiningina hojik moina lusinjagi bamta moina sagi ayamana moigi phaina khanjabado togi sunu kai afabadi maramdi ekoi na je ekoi analogy manipur da pusan je aina pamjai haidana ekoi maiti chi khwai digi chawba community ni manipur da ada aina pamba chi तौजो मतमदुदा इन केस मदुना लेबा अखोगी पाइटे नत्रगा कुकी नत्रगा तांखुलदा सोक्त्रगदी मदु तौबदा कई कायगेसिन ए नोइना पामबदु यादे अखोई तौरोय हारगदी मदुइदु खितंग डेमोक्रेटिक इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी अमदा सोक्तबा अमगा मरी लेने दम हाबिसदी सुंगा है यार अदुनने आई नि साइड हाइजे देयरफॉर अदुने सुंगा यारो हाबिदी मदु यार लानगने खन इंटरडिपेंडेंट होइनी अदुनने अदुनने अदुगी पर्टिकुलर मेकानिज्म अमा स्पिरिचुअली समवेयर मेकानिज्म अमा सोइदमगी पुथरोकनेबा मेकानिज्म अमा सोइदगी पुथरोकनेबा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हैज बीन प्रॉमिस्ड इन द मेकानिज्म अमा सोइदगी पुथरोकने सॉल्व द सॉल्यूशन आई वजाद लाख मसला अखोगी discussion sida nga sagi assumption da or apprehension da madur carry tawraga emotionally khanagum je na haibasi am toina dum ta jai ada akhoi gi antecedents ri yenga se ba se huji habi gi bada haiba CBC congress na hobdo mani congress su pami hai pamamba targa di last rai sabha gi kano da sitting du da session du da kari gi pass taw kidri no ba kari gi pass majority command taw dre hai na lawrisi ko suppose to pa criteria kano condition me am le raga su one of the factor the main factor the matam du da
Vidhaya Sabha BJP na kama kana tawdu majority fangoi oidabaduna maram oira kan masi mai pakpa ngamoi haibadagi ni habisi miyam na loina political commentator miyam loi pinan ni ko adu di in case BJP kanona Congress na ya ba sebi oitara di irala na pastor me ya hebani da similarly ani subada apprehension da akoi yamna kanna madu da ngaugum je haibata raga di puthorkani haibagi akoi protection pigani haibagi close hakane na hakane laur se akoi how long akoi masa confidence thamgadoi no ba ngarang na han khata da Jammu Kashmir gi da without considering any people ki mandate se lok kitaba aduga even parliamentarian akanu singi oiba MP singi oiba kanu su kari gumam da khana na gi tanja su pi dana Abdullah de assurance pi ne 70 yes loktoe na aduga adum on the same day forcibly thanglaw na hete kana to script tok him na ba to de mamang na thoki antecedent se na dum proof tok jara kana akoi apprehension nate masidi surely high was here soidram ki la ga do ba maduguma achauba kanu amani haina lawra kanda adune ba akoi isan isa protect tawjana bagi akoi kandaba ya dia habagi 2018 gi Manipur people bill 2018 ji hujikana pursue tawribini state government gi maige dagi yam kana takshan bagi no si ude akoi na hanjan na repeatedly reminder thai moina akoi August 9 da International Day of World's Indigenous Peoples da Prime Minister da Governor Tareta simultaneously apex body Manipur da MANPAC na Meghalaya da Komso na TSO na mayam na submit tawgre ba simultaneously masi haujipo response umta lak it shows that I could response PD have similar kari go puthokadaba leitara pre legislative consultation nama JPC do khangi tasena P Rajendra Agarwal na lead torga Guwahati ga Meghalaya ga lama hangi ba su akhoi khangi kanam tagi notice amta consult togide aduga tasena notice ki feelings se khangbi ge haiba tatar ga akhoi already memorandum ama NEFIP na on behalf of the people of the Northeast akhoi submit togre hojpo response lagte hauji public domain da hana bill ji puthok tingai da public domain da amukta thambiyo what should be the provisions aduga akoi tasena moina proposed to provisions to na kaino how the people of Northeast shall be protected haibadu yam clear oina thambiro madu public domain ta free legislative consultation akoi da stakeholders mayam kauruga khanarasi adu aitaga di akoi pose soidana tholakani khale adu natana assumption to we basidi akoi gi manifesto da yaugre tawdaba yade haibasidi it is some kind of akoi da yamna dictator oina karigumba pot ama impose torokpagi feeling duni akoi de faul bese aduna madugi marumda certain hidden agenda khara lerangani leibe agenda di kaino haibada settlers colony na settlers community na native community chachatla agenda manaba community sing punjil lakanda Northeast lebe indigenous people gi homeland se foreigners na gi homeland da transfer onthok kitra transform kitra okay assumption da mayamna wakana imagine toraga Panki the Kiba, another Panki the Kihenbagi, Wapam Nehabagi argument like Sedubu, Mamang the Sigi Tongan antecedent, Mayam like examples, Mayam like example, Mayam Dudagi, Yamna factually, I'm scientifically Tauba research on the basis of research material Hatare, Tongan CSO Mayam Supulaga was in Northeast, not only Manipur, the Northeast ki Apunba, NEFIP, Paidana, also Apex, but Yampusal NEFIP Sarga, was the Conjunction Ceremony, Manpugi on a standalone, Manipur, the Lady, but look, Mayam Sigi. Sanction ba hogodur bin October ki tari hum deina miyam da khangan ba aduga lenga to su pau phawin gudam ta aduga hojpon ki response lagtri aduga protection pini habagi wapam legi ne linguistic cultural and social protection pini aduga masi clarify ta nugudam ki issue se mayek seng khana gudam ta apprehension leri ba miyam ga wari sanagani su hai bani na kanom ta jige linguistic cultural and hojiki akhoi mana protection pini hai se language and culture the protection Piraga, land, territory, and population, like the Tataragadi, it is totally meaningless and empty. Okay, I'm possible argument. Language, culture, amadi social identity of protection, Pirga land, Pidab Targadi Maduna, Kadai Paupachana, Yagadu Madugi protection, though Northeast Kimiam Yabang and Gudu Hibani. This is not mere assumption, Yaru the Wapam labor argument, Mayamam Labina, Ojiki on the Northeast Kimiana. Lane gi batang chi obviously akoi gi lane le taga di ai culture social ui mangi da aduna akoi da mana sang na hai daga su magi mana kupsan da encompassing oi box wahai am sinaraga che lane mak pan da be ya di hai badi natti ba koi no ji magi kano da protection ngi sal two levels of protection da mana hai si wahai ahum si da language yaure social yaure adigi cultural yaure ai gi culture ai gi social societal
system le sing ji aina lam ji leitra ga di ai kadai di leuni obviously aduna sai lam nung yo kwai di maro ji lam ni any state amada mi hai ni four activities adu lam du tare ba mi du ni amaro mi du ga loina lam du su important obviously lam du tare ba mi du na lam du gi mi oida tare ga oi ga da bani ba madu oi ga da bani ba adu gi protection do kari no se adu ja se jan tak pi do antai sin gi ko jan tak pi do thambiro manga thambiro khoi nai ni sin hai ri ne ba adu gi potu ne khoi na akhu madu soi nam ki nei na rakni hai potu ne proposition jo hujik tadri ba se ne tadri adu protect tawne hari ba lam du da leri ba mi du lam du gi mi ori ba se ni hojikti khoi kep pina aina hajin ning na kep pi po ne ba manipur gi lam ne hari ba north east gi lam ne hari ba lam sida leri ba mi sing je lam du gi asing mi adu kep de na te dana adu kep de na te ba maram adu na to ba maram ai khoi no hojik nei na kep maram du ne kep se yaro adu na hai kep na te ba catalytic agent ki side gi hai ji do supplement tor hen hai aina hai ji compounding tor kan ai hai nei je sai gi hill area da le land protection to hai jiri se hujik akoi gi kano sali ba hill area da moi gi tonga na 371 and sali ba kan 371 sali ba se sigim se moina land du gi mapu oi hairaga su madul le ba resource mayam do sokini hai ba hujik hill people sin laure sin ne yaure sin ne adu masi resource mayam je ching thokra ga di karai da akoi mapu oi hai bi sin ne kuina adu adaina bedo aina sai sai di hai adu point reba soidana maki nei na minagini hai potring sai di hai soidana maki nei na minagini madu ori hai do wani probably thaza ba khaltani miyam da leri si thada ba sena karai phauba miyam da thabak to onthuraga masi convince to bangam de hoji phauba gi oina di miserably fail ori convince to da north east ki miyam da duna convince to om di changi hai riba bill si parliament da laktringa da on der on ngasi ngani manu hungi thoram si matang chalo sin jage ngasi thoram si da oja lancha oja nongpoknganba amadi oja dilipkumar limbi dong ngasi thoram si ko thawa api khiba mapung khan gi da mukta oja hum mapum khan thaka phonu chari appreciate your joining ngasi ngasi ki manu hungi thoram ngasi edition se karam to bi ko khan ber pe agani khoi mail id impacttv@gmail.com natraga khoi Facebook page www.facebook.com/impacttv manipur da join to biraga comment amadi feedback thabir pe agani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjai